घर खो दिया रे परिवार खो दिया आख्या अगे मन्ने मेरा यार खो दिया केडी नाम तो कमा लिया रे का. No. Takže toto je v skratke, čo sa tu deje. Taký problém, že sa tam ukazujú samé smrte a trošku taký górik, trošku redditík. Neviem, či si pamätáte, ešte vtedy bol Reddit 50-50. No, ja si to pamätám, kámo, tak si to zapol a mal si 50 na 50, víš? Že či to tam dojde, alebo či to nedojde. Či uvidíš, vidíš, neuvidíš. Co uvidíš vlastne? Buď škrečka, Nevieš, alebo uvidíš. mŕtvého škrečka. Tomu ver, kámo, proste nevieš. A teraz sa tu... Na TikTok keď začínal, tiež mal tieto pičoviny, vtedy No, to to tiež čo, no. boli také góriky. A oni to potom hneď toto snajpli, ale túto sniper kuš sa trošku minul a... Instagram je taký, že toto aj predtým ukazoval. Aj predtým, ale banovali to rýchlo. Teraz to akože, teraz je to